Riri ni idhaa ya Weru Wikendi. Ni tariki 24 mweri Jumatano tuko kenda kimbere ya mambura jama nene za gukungwira miaka 8 ya umbani ya Kamemega kuka Weru FM 6.4 mambura za kathithikira mukawe ni jo Terrace Club Makutano mbere buru kwambiriria Jumatano ya kiumia twitite tukambiriria ndiunga cha guchemana na mashabiki betu maturene na Jumatano yu tukariungira kariba Centriment na Southiment Alamisi tutindethera kanithi nayo ntuku ya njuma tugakinya kaunti Isiolo na gicigo mbunge kia Buri mbere ya kurikiria Nyambene ntuku ya Jumamosi. Muthikiria wa Weru FM na mutegeri wa Weru TV tugukuwa togeni utiumirie tukenanire kirindi ungeje ugichemania na atangazaji bakamemega ku ka Weru FM ntuku ya Madaraka Day ire kethirwo iri Jumapili niyo nande tukethirwo na kiatho kira kinene buru aria tukagita kinya keki ya birthday ntere cha Terrace Club Makutano kwambiriria thaa 10 ciogoro twarikia kuigua kiugo na Kristo bakanisa St Stephen Catholic Gitoro ija tukungwiro tugi na umbani bo mwathani bo miaka 8 Weru FM 96.4 rumuri rwa Miro uma mundune ija werune sasa niziraza tukubanganirityo tukubanarua kirinte tochetu siwe Gembis gutetera gavana Mutuma akiuga na batere kuria kwa Karita Ngugi uria kubatere mukarigiti wa kiama kia bas kuga kugwata thirikari nene mbaru tiku kuga batemirita maetia abunge mwanya batongeretwe ni Kimani Ichung'wa gukinya ntere cheuru tigania West Kirimambura ja kuthambecha tangazaji ba Weru kuriungira skuru ya Gachanga kirindi unga cheo cha mweri kirima skuru Ona nire mathithio tukubona ro ni Maureen Kirimi na ni Mbitagwa Antinyari Kinywa MC Award ya Igembe East Titans Murithi na areganite na kumeneria miari MC wa Korotwa Zipora Kinya ZK yegoro yegio ditungoge bwa gavana Mutuma Muteria kiaria ugite mero nenganiri no tongeria bo Mutuma na bakamwakanya kendare kiangogeria iri mbere yawe netisa na mbere na kuga batetikira ZK yetana mbere na miari yae akithurati kaendaga gutarwa ni gavana Tomo maabisa ba thirikari county yawe na muriti akiririe na ndi no tunakumenyekana kinya no achwe gitiga gisiasa wewengwa Madon Karugi na report yeje Mheshimiwa ZK ukompeaniria gavana Mutuma na former gavana Kawira mando yatianite ondeneu uyu ni MC wa Igembe East Titans Murithi akionania kuria kwanirwa kwawe ni miambo ya MC wa Korotwa Zipora Kinya urawijikenia ZK ya ukonia bodi ya kuthorania ugoti na kuwa urerigirite Mutuma ayukio bisi akathiria makatero rwangine ru ontubu butabwithika potira yetirwe era to deki mantu ya revenue board kenda bi correcto boya uteka telo Mutuma egrita o in fact ituraiteri research ya kumenyania antume kubara bate ikwa collect documents umena antume kubara bara yawambia bate legal kwandiko thirikari na no kumya boshi thirikari si assembly siki report department ira yo concern yeta ka bwe report ya ka assembly report yi nyinga to teresi assembly tumya boto siakra ena wo re meta ka mbao gira wabo nyumba wonde Mutuma ngweta kubuta mundoki alali kuna shirisa kotini ilazima muntu akirutwa antoro amrutana valid results kenda kutwegesie tata koti kini ZK no gorika na oi twaretero yitwa te muntu weto Bishop Buri assembly last week imwero eta forensic audit garato ambirio clean revenue na Buria imuntu to kumene outstanding na imuntu musimamo chairman yomoa revenue board number 2 ZK yogua yeye wono tuna inspector forensic audit i report yiri kuretia ke committee uwe wete report for example wengo findo ke revenue ito kumene revenue board tikaite tabara kubati but you don't expect mwana achero rwa ina matoka rujo in fact goda to stage is your form government yada ndo ko form mbi mawaziri echo nego ilo traveti deputy governor so guo wote we expect
Kuranga bana ile temtu ba kuweretie wewe kuja pole pole. Miario enge ya ZDK yekirite murithi ururu ni kuwa gavana Mutuma nethetio bisi ya studio ya kuringwa mbicha. Imakosa yako for example kithanga bana Mutuma kuona investors kuma andisia ome para kwenda kuinvest ndene mero because be itoba ingi kubara kwenda kuinvest ndene park kubara kwenda kuinvest kemiundo msingi tofauti. Imakosa yako kwa muntu yagenda update count bura betambere anto bakaringwa mbicha kana mero amenya anto arakuri nondore to ara forma ngabana utona chance chi antora kwenda kuinvest batona kanya kwa Andres Miro mbise sio ngoyo kwa studio kabera mbise yake aringa wete tembwa kurumya kanto kana gore ngabana ni mama lakini Mutuma mbise ile kuringwa studio ile uboni kuringwa studio Oranto beringwa ndeba karinti kidani anto development partners bakera sianjenda MC Murithi arwetumikia ZDK kwithirwe na maruru ya arwanika erigirite otaro akireze katibi ya gavana Mutuma no indi bobo ikurema nikio tumikia we otunesia metho na batu bitu aromba mero nirakire utero to awetegeria ZDK utonyanto thene ringi ugatha no ndago thunga deputy gavana no gatha no ndago thu waziri agwende ku move motion kwa riyo kama tunetro ubati kwela kintu kambere ni privilege tu wero o move motion yo de Murithi ndaronga mera assembly floor nda support nonge support lakini ngo tumbo ku force munene directly membia kwa the deputy governor akwethi waziri tani angavana peace of mind gavana Mutuma na miaka itiari temi kai kidogo utemea kwa mbiro mweketa na baatu tu wote dhuria kura wa ZDK wewe dhuria kura de Murithi wege based wond and wege based wond bakwenda kuona barabara iba kwenda kuona anto vijana wande ko ngwe iba kwenda kuona hospitali si yako ende wono ndo dhuria kura ngwe ku bati kwenda kuringa mromo wo kwa hivyo mama tulia wono raira so famous case yasa itawi bange rombe tege wimenire karombe nyanga waro tumone nao na Mutuma itini lakini ngava na Mutuma tutakwenda choko denene ringe ba tutemya kutora agoro kila wakati torona tukiwa na kamera na Mutuma na naita ba public ni umwana utosoge ndo nene hapana tutakubali hiyo na yeye niyo ntumwa kuma kiria MC Murithi kiria atongere bangi baraba kumeria mata etikia ungavana kinya waro rombe itebya ngavana bara rombe itebya ngavana ba bipense njiji ugetha wina malist chia kuse kwenda kuendelea weketha Mutuma na muntu na meri ile yake obisini wewe na kwa iteremeri tumia akili vizuri wetere Mutuma a perform 2.5 easy and I can tell them patro na Mutuma for 12 years utumia kwa tuchumbura akili munya na me bronere after wataki Mutuma awani interim me andi ba muntu ndo ibo muatre ndo we muruma ati oburuma so ugetha kwa muntu ene interest yake na tere Mutuma dream yake ile anusu amero ba mumakira kuringa na miaka yake ile nusu uimagira kuringa na muraka ya mbele ya miaka kwa ile nusu no mtu yenge ne ya historia kawira na ipo to kwenda kura kunga muntu ro acha kusukua gavana muntu ro ndo ni anto endo nyani mtegoro na sasa tunajua mero nenda vizuri so ina muntu wetu kurombete MPs ndio wachoringa to muntu usumbura gavana lakini wanga bachiri kwa kurombete bya gavana na hapa na pale wachumbura gavana mapema no tunajua na bene individual interest yo na to bangenji o entu gwe mora asibu na ta wetherie tugwe mora akina tawetherie ngewetie tikingi kiripotera weru weekend kumembe Betao Marion Karugi wa Kenywa Rawari gavana wa mbere kaunti ne Meru na Kinya arikithitie akarwira giti kiu kia gavana kaire kiri kithurano twitite no Peter Munya no rite miradi ira ambiririe ari gavana itigatongwa kiaria rinterete mitungu Munya nonekete kurega kunganirwa nyura sibitare Meru level 5 ikubangwa kunenkanirwa kirithirikari nene akiwa kuri mitaratarere ibatere kuthingatwa mbere ya bubukarika akiuga ati kuona ikithingatwa ngurukine thiritwa akiuga wete mukiama wa kiama kia DCP indi Gachagua ni muchore wawe wakwe lakini kwenda kuwa 2027 irachoro karingo lakini kwenda kuwa 2027 irachoro karingo kiania kiaringe kuringwo rikeli ni ati kirombete kia gavana wa Meru arento akiamagawa Munyoroni ndo akiamakia PNU ndi tutethorana na Munyoro ndu nyani ndire Meru tukwenda Meru withira ina bargaining
power. Ama namna gani? Tuende antu au kinya. Tuende kalongo ketu. Kenda retu aite into vivo kuivo wetia, nengo na wetia mweti no wetia muno. Angore bwa enko na no chiometie. Toetia tukaita ke tuno bwa, onto ko yoto ite atea. Ko yoto kinyete. Inkuibwa chibitari ya Meru level 5 ni kwenda kunenka no kedirikari ranene. Ito LS we bure kunenka nirwan na buo. Ito LS we formula kunenka nira. Teto erwe kunenka nirwa. Kwena mutaratara wa kisheria ya kunenkanira into kuma ke county ke national government. Kwena process. Na process unit ya public participation. Agreement ye kaande kwa propose kanenkanira eke ya ke public na mitungo antoba mitungo bakaririe bakokethai bakwenda ibitari oiranene ita ke national government. Meru itokaleta upinzani egitarire na ituije matunda ya upinzani. This time tunataka tukaeni kwa serikali turiterwe ningo gigitare nonto itu tuina na ndege tekia number 2 kwena getekia number 2 bure akuina ngoru au after kegurano ke kira kenge no tuingirie ngoru tukona ke tuina getekia rais ndeje barabara itu tura utetera chionde gekirwa rami manto ya kadibwe yonde na ndi na meuni ongo itu kwenda kira kina bata ni ura twirire meakere ethire gutebui na kuma na ndi kubui twojoria kimantu yale turekenie promises ile atwete kimathio karunga makira antu baba kuringira rwaki nonto manto amega kakwe mtole ya wabwe Moiruto na nkome support nonto tonge ukampa maendeleo ndeta huyo ndio tu atanipatia barabara atanipatia pesa ya mijengo kama vile deputy president alikuwa hapa jana. Kwa hivyo mimi na support hii serikali kwa sababu hapa ndio nitaweza kuleta maendeleo hapa South Imenti. Airport ya Isiolo ya extended, airport ya Mitungo, airstrip ya upgraded, nyuntu kweja madajana daktari eje consultant ya jankobo kaneta mutindwa ego to force street ya mtu Nairobi. Kwa hivyo barabara affected airport yeje, it's my dream that airport yake ya gwakwa ligandezi baba tukuona maana yayo igatedia kungi na kumukaririgite wa kiama kia DEP Kaberia Nkubito augite bota kiama kia basi nibako watambaru thirikari nene ndi bote kuwa batu bakumirita meyara bako Jona Nkubito akiare ugite ntuko nite kuraja bagatumire mwerekera jwa takiama na narabageta ugite gutena thina kinya iriko mto kurita uge bwa akiongera gutena uthuga tikatika laji mwendia na DMK kiogora barabonekete gucokanirie miario ya gisiasa Antonio awe alaji akiaria na akathite Mugambi Manyara nekira ugite nwe kuona ni bwega athiri andu akiamenekiu na kinya agwatambaru kawira Mwangaza bubu ni wendi bwawe na bakabuteya muthuri Muriuki na Ntatoije mukarigiti wa kiama kia ambassador ndene kaunti Meru no Kabire Nkubito na chimiliti na kugotendwa achike amenegeke uri kumenya nkuchira chionekene ukanyuma atongerie manya becokania miario undu bara bugatimbaru na raji mwendia ura ugeta kiama bonde beke amageke babiri ko gwatambaru thirikari ya kaunti na kinya thirikari nene ke mando jawiti na mbere yana ya kwaru ati kwena ndoa kiameneke ambasi kankwenda kuwa otendwa twina choke ameneke ambasi na batu turi atongeria bambasi ni twatanirite turi amwe na itukubanga na kuturanira kiama gitu nikenda kiumba kwithira kiri na inya na kithira nikyo kiama kia Meru kiragi atwikia ntukuira twitite tugeta mbere go support mutumanto ithinkia turi bas na turi romba gukethira kuri MCA ura tigere kiri MCA beto 20 na agwatana na bangi to support ni mutuma officials beto bam branches basam branches na ward twinthe tugwatanireni nikenda mutuma kiroto kiawe gagukiria Meru kigwatanira twinthe every one of us bakiwa na ndeke amenegeke no kigwatambaru thirikari nene na kagita gakinya karaba ketha bagita murongo mojo kugeba kwino garuruku tuti coalition tu anga turi kwa Munyoro anga turi na konge otebo turatangaza dai non tutui kuraja sana na kura nene ya Kenya tutia kuwe kabisa ko katukubanga kiama kietu
batu itwewe kanya tubange kiama gitu na yakinyara tubati kuciomania na njira imwe kanenge tukera Ameru kunkugwira Ameru mukaibwo bwa na kiama kia Ambassi kietendetwe kitendwa na kitikoroendwa kireitho na atwirire kiama kia Ambassi kikethera kirio mwanka Jesu acoke na ikiama gikarota kaire kethera tukabandirisha msimamo juu kana kethera tugethia msimamo juu na mbere but urago karimo ankana ndi kiama kia Ambassi igigwitaniria ngugi akwe muno na thirikari ya national government. Antona Rajimendia agwa kugura kwa kunene ni kuona ati ibombete gwika uthumbi katikati kawe na Mugambi Imanyara. Imanyara nejeretwo akethania noe na Imanyara imuturio kwa Imanyara imutongeria wa Meru na Temero aki Kenya Imanyara na kuothi respect na kuthiria ndoe kwa na Imanyara ikathuria anybody turare tugwitana nguo na Imanyara mwanka twatha wakinya itwana turare tugwitana nguo na Imanyara mwanka gwatuika oteshi maretigi ciachene na Imanyara kuria Alhaji tugwatanire. I think I want to round him for magnanimity ewe yawe na nkorone kwa iturare kanire na Imanyara we shook hands na neu tugeta mbere eu nikenda tuonia kinyabange ogima bwa gichiacha na kiri gucokania mere kwawe na MCA DMK Kiogora Alhaji Edwa Kiromborekeri manto ja DMK jara riwe na jari poto mono mitandaone nteja chokia ende kambo ere nyojo DMK ni muchoro kwa DMK ni MCA kwa DMK ni my son John to either one DMK ari class kimwe kana biire mbere yakwa turi secondary school kiyago kethera kurageria misunderstanding yeu ne nkai mono misunderstanding yeu ikathira na ikathirwa akuru bari kiamene kuna dispute resolution mechanisms kiamene na tau chairman yaugire mantio jakathira Muthuri Muriuki oro weekend mutirio Kangangi Mutongerio baraba ingi ndene ya mbunge nene Kimani Ichung'wah na gwatanirite na atongerio bangi kiri mambura za kuthambe chagukiria biashara ba boda boda ni mambura zirajetse na mbere ntere chiuru gishone mbunge giatikania West muchango jojo tuthithitwe irinjira ya gukiria biashara babara mwingi juritwa kugwata mbaru thirikari rerio kenda bagunika kuma kirio John Thiga na Chikinya. Mutongera baraba ingi kire mbunge nene Kimani Ichung'wah muthenya we mthi na umbite kwa gikinya kianini kia uruntere chatigana West kiri mutaratara wa gukiri kundi be bikibiki na ara kuthingatanite na atongere kathumbare wa mubunge wa ntere chatigana West na John Mutunga mubunge wa Buri Mugambire ndikiri kire manguchine yo kuma ntere cha centroiment gatiga atongere bange kathumba na ara bonde wa mutakurunga makuthia na mbere na komenerio ra gwari munini wa mutongere wa Nthiguru no Rigathi Gachagua nontu bakomeneria munini wa mutongeri wa Nthiguru Professor Kithure Kindiki mitaratara ira kuthina mbere no tetheria rais kenda gukiria ikundi mwanya na mbithi guku Kenya. Mtu anatumia pesa badala ya kufanya empowerment kama hii, anaenda kutumia ofisi ya serikali kujitajirisha, ununue mahoteli kutoka Nairobi, Kilifi, Mombasa, Nyeri. Lakini wakati unaona naibu wa rais Kithure Kindiki ameanza kufanya ile kazi ili kushinda wewe, unaanza matusi kwa Kindiki. Nataka niseme tukiwa hapa Meru leo, hata Kindiki ni mtoto wa wenyewe. Kweli si kweli? Nyinyi mtakubali mtu azunguke akitukana Kindiki na William Ruto? Ati akifanya empowerment, Kindiki na William Ruto wanawahonga. Hata wewe ulikuwa na nafasi ya kufanyia watu kazi, you abused that opportunity. Ukieneza siasa ya ukabila, siasa ya chuki, siasa ya migawanyiko, and you never learn. Sasa watu wamepewa kazi, wakawacha kazi, wakaenda pale nje. Walipokuwa kwa ofisi, walikuwa wana waste time yake, no through empowerment, wanajiempower wenyewe. Wananunua mahoteli, wananunua mabarabara, wananunua mashamba, wanajiempower wenyewe. Saa hizi wamegundua sasa tuko na deputy president ambaye anaelewa mambo ya Wakenya ni nini. Mambo ya Wakenya ni kutaka kusaidiwa. Huu si wakati wa siasa, huu ni wakati wa kazi. Election is 2.5 years away. Na kwa hivyo viongozi wote ambao wako kwa serikali, ambao walipigiwa kura,
We have to support them ili tuweze leo. Sasa sisi tuko kazini. Bana batena ngoiwa kuita TV-ne bakirumana, bakivyurukana mitandaone, wengine na wajua sisi hatuna nafasi ya hao. Si ndio ndugu zangu? So tuchikie serikali tuendelee na mambo yetu ya maendeleo. Ara kuringana na Kimani Ichung'wa kuwa Gachagua arenga kiuga kuthi na mbere no tetheri kundi ta bibi ikoba gukuma. Na ara kuringana na Ichung'wa akuwa Gachagua arenga kiuga rira thirikari gutetheri kundi ta bibi ikoba gukuma. Onto Ichung'wa akwira Gachagua na tigokara ta kurota. Nimesikia mwingine alikuwa naibu wa rais anasema Profesa Kithure Kindiki na kina Ichung'wa na wengine wanahonga watu na pesa ati ya empowerment. Iko mtu amewahonga hapa leo? 2021 Rais William Ruto alikuwa hapa akawapea 1.1 million. Ndio hiyo mmewekeza imekuwa milioni 8 from 1.1 million. Hiyo ilikuwa ni hongo. Yenye mmejiwekea ya empowerment kwa Rise and Shine. Iko mtu mmekuwa mkihonga. So wale ambao wanasema empowerment programs sijui nini ama nini ni watu ambao hawaelewi. Kwa sababu mtoto wetu ako deputy president ambaye alikuwa anahitimu na mheshimiwa Kimani Ichung'wa anajua. Huyo ndio alikuwa hawe the running mate wa president. Kwa sababu amechukua ile nafasi yake halali. Hii chenge ilipigwa hapa mtu akachukua ambaye hawezi kazi na ikajulikana Wakenya wote, wabunge wote wa bunge la taifa na wabunge wote wa Senate wakasema mtu hawezi kazi. Sasa kijana wetu ndio ako kwa ile nafasi. Tunataka kutuma kwa jamii, marafiki zetu na ndugu zetu na dada zetu pande ile nyingine, uwaambie wakichukia serikali iliyoko wanachukia kijana kwa sababu kijana wetu ndio deputy president. Kiri mutaratara wa Rigathi Gachagua kuthiuruka miro kenda antu bebunga na kiama giake kirarambiri ntugo cia Ruarua. Mubunga watigania West Inwe John Mutunga na ugete bobo. Kuna jamaa moja anasunguka hii Meru akitafuta wale walikuwa kwa chama cha UDA ndivyo aweze kuwaongelesha, awaambie warudi pande yake kwa sababu yeye ameenda opposition. Hello? Mnataka chama chetu kiingiliwe na watu? Tunataka kuambia huyo jamaa atafute watu wake. Aache kuenda ofisi, kuwapigia simu, kuambia muje, tuwavalishe kofia, tuwabadilishe waende upande mwingine. Hakuna mwana UDA anaenda kwa hiyo sehemu yao. Kiripoti ya Ndeto Cheweru TV, mbita wa John Ndega. Nambira kurumira ntiso chetu nchokerete nyime kagitagate kuraja na ntitonkuruke. Tokongora miaka 8 ya gutumireria Meru Nteto no bakundie mwago na ruthiomi rwa Kimeru kwambiria muthejo mwari jojo twejete mwari nejo kuko gucokeria nkatho igwetene na turugendo nururu na gututikia no ntumuro na jojo korirwe ikaumo kajonyara musafara joto tukambira Jumatano tariki 28 Kagoma twete charia Mitongo Gobo Darene Kanyakine KK Goji Kenoro Vikombone Kadera Marimba Kithirone Githongo Kadheri Kithaku na turekerie Kirogine. Nayo Alhamisi tariki 29 ni Keria Chogoria Marima Ndagani Chuka Kanwa Kadhoana Chia Kariga Marimanti na turekerie Gatunga. Nayo Jumaa tariki 30 mweri jojo Neroire Isiolo maili 8 kwa muungania Soboiga Ntuge Keberechia Kerua Makutano Gakoromone na turekerie Getembene. Nayo Jumamosi tariki 31 mweri jojo twamekonjera Nchero Kianjae Gondone Morere Mozara Karama Kangeta Kadhelwa Lare Mutuate Antobetwe Farm Maua na turekerie maili 3. Naruru embo gakundonea Saniba Kemero Jadayo Kim ngakwenda garonde walai Singo L Marinya Tautonde Bokopendera Ndabutonye Vini Mkali Iyo Mapio Kerika Oroncha Mbedhara Kanidhi na Nadia Mukiri Ete ni nkurumani tuararie na agumomero Okiene
kwamukirwa. Ntukweje kiumia tariki 25 gwatana na gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata kwambiria thaijire mwanka thithatu ciotuko aja kwa Weru TV akiathira na njira endiku igurura kigomano kiegie gwika muthitho na mirandi ingi ya weti na mbere ugakurukiro irwari ruru rwarugetithwo ni Mutembe Edward. Weru TV, rumuri rwa Ameru. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projekta na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Yo fam, it's that time again. Finals. Oh yeah. Go TV. Let's go. Finals. Go TV. This is too big. The Premier League, La Liga, Champions League, FA Cup, Europa, and more. Finals. Stay connected to catch all the biggest football finals with your best football friend. Go TV. Love it. Happy birthday to you. Happy birthday, Weru. For 8 years celebration. Happy birthday to you. Nachogoria. Nande neo tu dikageria Weru FM. Neda wa edongi muno. Ne station mbega ena news mbega. Na ne tokenagira muno. Happy birthday to you. Happy birthday, Weru FM to you. Mbia mono. Moigwa bantu wa Weru TV FM. Mimi naitwa jina yangu naitwa Gladys Kwamboka, msaliwa ya Kisii. ATM tuko hapa Chogoria. Happy birthday to you. Miaka 8. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, FM. Happy birthday to you. How old are you now, FM? How old are you now, FM? How old are you now? I'm 80 years now, FM. Andoba Chogoria, tumefurahi sababu ya nyinyi. Yani baekongoera 8 good years. Mradi wetu unaendelea vizuri sana. Tatizo ni moja. Tatizo gani tena? Hapa kwa roofing. Mimi najua mtu ambaye anaweza kimu mahitaji yetu kwenye mtandao. Msikubali kulagaiwa na matapeli. Duralong ni mabati laini yenye rangi ya kudumu kwa muda mrefu. Na pia imetengenezwa kwa nyenzo zenye ubora wa hali ya juu. Usisahau pia imeidhinishwa na KEBS. Na la muhimu zaidi,
unapoyanunua haya mabati unaletewa bure mahali popote ulipo. Duralong Mabati, rafiki wa kweli. Duralong Mabati, tupigie simu kupitia 011-058-1292. Duralong Mabati, tested, approved and trusted. Bagigweta na mbere kurumira nteto cietu atangazaji ba Wero FM ni bagwatanirite na kambuni mwanya kiri gukenanira na aritwa na arimu baskuri agachanka secondary ni arabaete aritwa ba Mataro na kinya gukenanira nabo ni mubango jora Wero ethirite agitithia na mbere irinjira kinya ya kwa Mataro na Moritani kiri aritwa ndene ya maskuru mwanya muthuri Murioki na report ije. Nekire mubango ja Wero School Tours ara atangazaji barabe njorwa be ipindi byokenera TV ya Wero na radio ya Wero FM bedede skuru mwanya kutha baki watala na ritwa muthijo na arua baki nyete skuru ega tanka mix day nikenda bomba ko watala na ritwa skuru edi Pambere alito baba bedo batiri mana madaktari kuma sibitari ya jem nikenda bategero bomwere na kijja kuona Mataro Wajairi alito baba bedo bekalidu andi na ko Mataro yake muturire na kinya gwekirwa wiru ke mathomo jao. If you don't want to be disrupted, if you don't want to walk into disobedience, deal with something called the will. Nimesema vitu viko kwa the soul, ni the will, emotions and the mind. You might not be able to access social media right now because you're in school, but in the next few years, maybe kama uko form 4, in the next few months you will be able to access the same. Use it what? Responsibly. Sema responsibly. Because it is a digital print that will never go away. Onto batatu nandi nigutua yewa mwanya bidio alito baba bena bio. Na kila siku ya Ijumaa katika gwaride la shule twawapasha habari pupe na wazi bila hata kuwaficha. Wajuliza wanafunzi yanayojiri shuleni, kaunti ya Meru, Kenya na kwa umoja na pia nje ya nchi. Walking on barefoot. Kazi nafanya ni kutafuta kazi, lakini sasa kazi hainilipi. Nashindwa kwani imeisha leo vipi? Hawajui kufanya kazi ndo wapate pesa. Na kuna mimi hapa nateseka kila kukikucha, natembea kwa giza ndo nipate angalabu mapeni ndo nijinufaishe. Nethithio nandi ritiko thirira gashanka rigeta na mbere kirishukuru mwanya ndene kaunti ya Meru. Nikire ndionga ya omweri ndene maskuru raureterwa ni Wero School Tours na tukorwa retumbeta kwethera twekinya Gachanka Day Mixed Secondary School na ratumbeta kuwatanira kinya na madaktari ba Jem Hospital na tokare kinya na mafuko on board bomba kwethera bakia ya ana miate na kinya madaktari boba mautungata na nkilo kiko kare na motivational talks kuma kire Abraham Kanata na kinya batu turi atangazaji ba Wero TV na next no twethera tuyete nyakire skuru yeku wenda akwethera wenda mubango yoyo yakire skuru yeku kwina njira romba kwethera witu kinyilanio tuandikire email kire weroschooltours@gmail.com na watu ona kire skuru Wero TV ikitweja exposure jeu skuru ile ingichi kuona the way to go nyabati tukombe ikuthoma ni akuma nabo na nkurukinyana bakagwirwa ni untu bakwithirwa bakuthingato nyane ya ciari baonja kende baboni ora baturaga skuru ni nyari mubongwa ikigwirio nuntu bakwithirwa kwina nafasi yu nthiguru na mugongo jwetu jwa Meru kurania kimaoni na gigutuga ana beto Wero TV bathithite bwega muno nuntu bakwithira this is the best way berwe manto muthenya na Weru no bakwithira Wero TV ni identified ite na ritwa irio gift baraba ku dance baraba kuina bakomba kuina bakathithia so many activities na Murungu atharime Wero TV nuntu bangu genjaga bathithitie kuretera aritwa wirigiro na kumba gutangamana nabo na kubonio ukwe na wirigiro Muthuri Murioki Wero Weekend mutiri wa Kangangi. Atongeria Kathumba ni batimanite ntere chego GS Mamburene Jamuranu araba kiara babangi bonekete gwikemera gisiasa Wakili Mugambi Imanyara
uria umbite kwithirwa agitumiria kuruira giti kia usenita kiri kithurano kijite akiaria na ugite ni bakwenda thiri kiri kaunti-ini ya Meru. Mutuikare atumenyithie nkuruke. Siasa ni chigwete mwanki ntere chego juesti kia dhone kia murano. Area siasa kadhumba barabonere kanyaga kwaria. Bedhirio wonde akijo kia murunga mojua we. Na wambere ura warire na ura wari waziri wore mimithikari nturi. Akiuga thirikari Rais William Ruto wetiti tebwega. Na nithirite kia area mwingi. Area ugete atongeria ba Meru baruga bakare thirikari nekenda bakona mirandi ya witi na mbere. Untuburi alinturi akanukite akiuga ni urongo. Akiuga ja Meru ni wachure thirikari bunene. Na gute matunda Meru ekona. Indi barabature bare uteruregani na thirikari. Ni boba gunikite nkuruki. Na kou wariromba Meru rutha na bethire baki mugwata mbaru. Wethire agechirita na arunga methire ari mutongeri urogweta yutate na thirikari. Tukwairwe itare na mno tokera wa thirikari ukiona maendeleo lazima withire wi thirikari-ini. Kankwenda obwira no rongo nembi na bukairwa bu nombi kako muntu ajura thirikari ya William Ruto nkorokia kwa kirito mulongete ka nunkaira ako ne aringere kura nao na bamweti tebuo teni ndachwere kiruendo kwenda mbira bambo memenya nkorokia kwa Raila achweta thirikari. Raila na achweta thirikari. Tuwa kore thirikari nkorokia anto bange bonde. Anya tukabo pinzani re tukara thirikari nuchu miaka ngeka na bonge kuthuka thai. One support woni mpe kiongozi wa pinzani no Meru teno opposition. Ndeko ruma ntuku emwe Jumapili. Mr. Manembagi ayeta goma itatatu ndene ya kiumia kimwe. Te oma. Rais yake thego Jumatatu te brandira arerie eninya kithiibu kureterwa okolea embecha weni bwe aboye bore nonto kethante kwaria iteya ayume bakenda tona into babweri kuwatana na batwe na woni tokaria into bikeya bibinge saindi kingiri nturi na ugite na kuwatana na tongeria bangi bala bari na moroto jumojo kuregana na thirikari Rais William Ruto gutigira no mwanka kana kiri siasa twetete akiuga wate makwano kanao no mwanka bethere baki gwatanira kenda bakono kia nthiguru ya Kenya oswe uongozi bunge bochenje thirikari Kasongo aende nyumbani aende ama siende Kasongo aende ama siende hatutamwabudu kama Mungu hatutamwabudu kama nani hatutamwabudu kama Mungu ndi tayari kuoro iboko wekwa sero lakini tutafanya tuyokoe taifa letu kana ni atanto betu Linturi na ugite na uria mwingi ate bakia nthinja Rais Ruto mwankene jwangirije na 27 bakorirwa ni abunge ni untu no kabakuritanira ngugia mwe migambo eregwa timbaru ne musiasa mwiti kathara Ruto nyabwe muura kande burie otira Ruto amba okorokia woti ae wenka kana ko leve taxi ewe yakwe payslip kana yambi ni ayumbe bakoroka chacheria yakoita ntogo so muyumbe ya mwera ni onto aringere kura yokwetirio oti no kuongera na atakanire itokweleanu mheshimiwa wetu etanta mutuma mwirenete bunge ikie muswanda jo mbeja chieto che magani ikagetate kikyo tukwenda batu kikyo tukwenda gwita kwirwa na ala gutwiro ikithirikari na note kugwa jaraja batcha kuthinia ntu betu gutebua te sasa ari kurunga mora warenga bana watene Meru kiraito murungi nethirite akirito gambi no kurubwa bwege siasa ndonete mbure keja na ndambire kuinjerinya bwadingira gituma kana teu na ndimbura ni raburire barandere twinjeri nyabo ibarigire iwa ukine nwimbi na ndio shikira itumurungi indekerwe
Kayita kandogire mbite pole pole. Ani ndigo bukiuga buragire twite wa Karonso. Ina buragire twite wa Karonso. Muntu ati wikurunga makeni ne. Au gamiru baragire na no ragire. Are we together? Ndikwenda tudinga tantu mbraindri. Na ndikwenda siasa siori tunde ne meru si emotion. We have to know where our interests are. Na muthiene kire MCA sekondi na kanini uga mutumantu ethingia uria ni ngabana wa Meru na wethire na kanyaga kurita ngugi na we wakiri Mugambi Manyara auga kinya tongeria barabara ikiruterurekani na thirikari kinya bone bethire bakia wathire batige kuinga ingwa twiramba peace turenda twewe kanya tuite ngugi Mugambi ndakuromba etendi bukarende boeni Meru kanya toritere amero ngoge tote kwenda gituma eke bukwenda kwambira kuletera mutuma athirite kinya meri ere obisine Amero bonde barenda thiri na ria tukuga thiri tutikuga thiri ruterwa thirikari yake kinya bara bagwo opposite thirikari bena right ya kwethwa benae thiri uro muntu ro kwenda gukore mu Meru agitumera into byo bya muko naye wekanya aba ukore utiumba gutuika ati thirikari keja ekaringa ntutiangas na muntu gakweja na into biawe kire antu bara bate guchumba kumego GWS gicigo mbunge kia Southiment nke report ratito shawero weekendi ria kwa rietwa ni mutuge kare rimwe na rimwe kuru na kinya ni bethagirwo na thina ya ageni bamwe kwithirwo bagitaratara na kwaga mutaratara utuko banaru akiriu ria daktari Gatumi na gututariria ni thina iriku mtomba kwithirwo ari na cio mwiri kienda bobu bukarika na ni bionaniria biriku mwari kana mwekuru abati kuona akogia cibitari tukenderea still na periods itwaririe mantu ma regularity to every 21 to 35 days in normal cycle. What about rera ekwewa ere irregular? Imbi isababishaga irregular periods. Gatureithe munde causes cia irregular periods. Na tuga irregular periods irera tukua mwekurwa atie sure ni daka expect the next periods is very unpredictable as in omba kwegwa akethwana ya periods she kethwana ina period last time ina shot tariki 20 lakini atije from there when else will come no she we icherero by chije maybe early by 2 weeks kaniga cherero more than a month inyo tugani irregular periods. Imbi etemaga mwekro ewa ena irregular periods. Kwena several causes. Lakini causes ino chionde chejana yana kwena gento kwa affect era normal systems ireta ma ireta regular periods. Now normal periods ikeja iwa ide as a result of control mechanisms kuma kere the brain, the ovaries and the uterus. System one produces some substances iri controga kenda kuwa kwena normal hormones iri kamba kureta regular periods. Kwa any factor iri ku affect that system ne weki tuma ireta irregular periods. Tia tuambie na factor shumbo kwegi affect the organs ya brain. Kure kwa kwena mwekwena dhina ya pituitary gland yotuka hormones itikumashia kugana no ire wekereta problem to the thyroid na thyroid disease nije kene ya thina mwe yumba kwekereta irregular periods kuria mwe kwa tuka diagnosed with the thyroid disease either hormones ni kwa chingete nkoroki kana kwa she very little ni kwa cause hormone imbalance ile kawekereta irregular periods. Other problem ni a very common problem yoi wekere ekoro na kinya ana bari in the young ages ni problem yetawa polycystic ovary syndrome. Eno ni oyiretaga hormone imbalance no ikwithirwa system inuya kuma kere the brain ekwa itie mature enough kumba gutema the ovaries
shewa release the egg every month. Na ino ni kosa hormone balance, na as a result of hormone balance ni wekereta irregular periods. Polycystic ovaries ide na ije kene mono ni wenye atwara ile infertility ntwagire ni imwe ya causes ya kwa mwe kura kile mko na mwana na kada kwa arena irregular periods. Na rira tukwariria mantuma polycystic ovaries ituije mono igento manageable nonto ekoro bangi kana ari bangi bewa tabero bena dena ya polycystic ovaries bakyo bakimaka bakiwa o tiomba ko na mwana inde nonto karantia na periods no igento ke manageable na manageable by two balance hormones na ikwije kena kwe dawa cia gutetheria go kyo de masanta tu ari amakwe na irregular periods na na guchwa mwana na bultatis kuonekana daktari watuika kuonekana kedamba kwena dinu ya polycystic ovaries kenda omba kudha treatment. The other cause itugire ni kethe indinye kwa affect the ovaries. Ukaja kwithirwa mwekuru rira aumba wa atena ovaries ikugana size kana abnormal size ya ovaries niwe ikireta irregular periods. No ino still batuge ni waina very little hormones kurira itikomba ku stimulate uterus hormones itikomba ku stimulate uterus kenda yumba kuleta the periods. Again ni problem ni yumba kwa ni kuonekana numba kwewe ikenda mwekwe wa kenenkerwa hormone replacement kenda mgutetheria the periods kwewe na sio regular. The other problem bakwe kreta periods abno ikwa ire irregular ikwa ni the uterus itself. Okaja kwithira mwekoro nyomba ya mwana pengine ira eneo ina problem takuwa etio kitarea omba wa tina big size nwe kireta very little periods karinya sometimes kwa tikuona na atiku arena any periods at all. Kungina kuba mabakari kama chege bogete bati tayari kuamukira kawira mwangaza kirindiunga chewe na michemanio kolea bakiare bogete kanika gieta gakureka gavana mutuma kuritangu gechiawe na atibatere kwangaratanwa bogojite nyuma ya kawira gwika michemanio inge ire yondere meta gwita nambira akirigiro gukinyantere chakagoma centrimenti tukarojo ukaja kutwika akaja kagoma ejita kwa mandu ya siasa kana ya kuingiria ni county government kana national government ndikwana kubui nondo nanda to na thirikari njeru ire tongere tumutuma toitinkia na no tutegete raizi na no tukwenda kwa kanya atuthithirie maendeleo kada ikura ikeja 2027 mutuma amba kurikia riu nanda tona ino tukanenkera tuketwe koroko batinde kujura bakuga bagaturetera okoreana aja ujo tulibera rera bale thirikari ne ibare na kanyaga guturatira maendeleo muno muthano korea na iba tu promise manto ja menginya former governor areja keni geke atu promise thoko atu promise ramia jo ageta karende na engineers ba batake mbe chiritige pombe kwa rogitara ramia no tukobomba gutugitira iromba ria kwa ndiromba kethira ezite na mantu za maromba na kethira iguokolea no kole children's home chirio nete no akabone abatethia tutina gupinga utethio bwa bakethire na muntu tegucio mbaka muteithia tutina thina na mantu jau ende akiakarwa na thirikari bati tukwenda maendeleo kaguma na tikaguma kitwirigirite mantu za manene na jama thongi kimutongerio ra twina weja we mutumanto ivinkia mianka iri iuka wira ari nayo taka kuraja na tu centriment kwa no aburi mutindo aja ende kagoma totomba benefit muno ki kawira ijazo gutengu atuiterite buru ngugira atuitere mwisho aja kuja gutandika thoko itakwa utuwa thithia jangi basari twana gantu kidogo aja gaukene okore kadhani okore we na gite donation nyagi charities na donations ou natige mantu ja mengeja gutwanya thikare kutha iji na me hambu time itengugi ngwethikia auto gitara ke after mbe na tugitara ke ndaika cha mubira bena 45 on to kawira saveta for 2.5 years na mutuma ka savo 2.5 years so na thirikari mutuma ambo time yombe gututira ngo kwa gagitara isi asara ya Kenya 2027 tugeta barotina na mtu anaritia gutara mtu kulingana na maendeleo jara akitete kirimi kire na mikarire kimegi ke mwana mwari na gutarwa mantu jare atibatere buru kuthithia kenda atikeje kwangaratania uthongi bwa ngwiria ekirite
mwikire anarua ni agukania mwana omware gwikira nguo chite kumubwira rigeria gwikira nguo ya ndene igwichora uria wikirite barabekagira uju bateja gwa gitio we mwana omware rigeria gwikira sindiria ikuonania rangi ta wikirite blouse ya white na sindiria ya red ukaragaja muntu utinomenyo kwena fashion yumerete igwitwa earth girl muguto skati na vesti na bangiri nyingi amona mekathi into bibionde barekira bakonekana janto bari bandu mumeru ekira fashion etena wingi bwa into bionde no kendeka we mwana mware kana mwekuru ugekira nguo ete antuki yaku anto bani nikiregwe ibakwagaga mono bakona jaka utechioki chwa marashi wakage maguta na kwithondeka mutundu nkunyo na magoro jakathera bwega na wegerage irato byaku kana kubithambia nikendo karaga utheri Aringi biashara bacharia ni bachitije kuri ogoti mwankandira thoko ije yao gekirwa kaburo baruga batekona ngugi ire ogoti barabare agaboritaga nonto thoko yao itiakibwega bakiuga bendere into byao ntakene na monondera koura bakiuga kwina rui bakugwata mbaru thirikari ya gavana mutuma ende kirabari na batanakyo ni witi na mbere Ugere ito thitherwe saria yeto ekirwe kaburos kana teu na tokuga twekirwe kaburos twatigera kuri ogoti kana teu na totiga kuri ogoti tugererera tugacoka kuri ogoti ra tugekirwa mbio na nditwe turuga turana kuona kaburos na tote keri kaburos tote thiretio drainage tote andikeri antu bara bakutheria tote ekuru bara batiti bandene bira bia thoko antu beto taria te onete kuthera bauti tutegita license na tutere access kiuga twarega gwikirwa kabros ri tutegita taxi bashati tutegita na tokerwa itwandire kugita taxi kena twikirwa kabros bado twere kugita taxi egita renene atwambe mwana ate kairwa ngu ate ciari turenda mwana otaria ciarwe tumwikire nguo na wai kabros twena thina stage ana beto barabena ngare aria baikete ngare njirene turere kathiria mbureki mwena mojo weru mokondori antu na kwa iko to mitokoromba batu itonu aria ngare cieto igaikwa stage mwechi wale kwa limutongera magezi wala thura na kula ogwanwije nala njere babwa tokibuna njere ejenya mbabwira na bwambonerie twele twale nala njiwe ndwenye njere nala makabuli jale nala zokwere tijani gotwaija ni town area erita ogoti burabo nene siesio wa friend ejere ajara twira mwanga nthia yuriaga ogoti buria bunene ndene Emero County iringaringera nirwe na ndeno ntobatwe itwe torita ogoti burabo nene inabweta itwere bira twathigerwa kwebyo kana gotebyo kwebyo ntebeto kana gotebyo na ndo anathikare ntwithinkia turenda kuwa gavana wetu no twamwera kira na tukwenda imbio neje tario na tutura metoro na marinyene kinya twaria tekero turi andu bawe amenya batu aturi andu tumwera ngira ndie getete atia twithinja je gavana itomoga mbaru itogwacha mbijewe itogwacha njoke eje ni mojemane jari abo twera te mojemane ya wigo tukolega mandu ya yuka ere ai na aru ankethe wante na munda ninga kwira ko nti ona kuthikwan na tari aje kwena mbio kwena makaburini tari aje kwena stage kwena marigiti na kwena thoko era tubati kwethirwa turi ito nenkerwa kieto
Muthejo antasana njire ndi kungu chokeria nkatho cha mwanya mutegeri no tuba kuona kanya kugwatanira na uni tuchemanya kairiru tuku ya rojo kiriwero tha mugwanja mwari nkirimi no mwana ni ndwa mathithio na nibita gwantinyari kinywa ithuro no tukobubwega.